Hayibuye labona lawo mangalela bayabhadala. Ubhadele into. Ngiyabhadala Bhadala. ukuthi akagigi. Ngiyabhadala Nkosi khathesi angikagigi. Why? Stop sami sisemanzini ukula pump la ensebenza. But isifuna imali leyo lapha mhla 28 imsayinisi. 28%. Wena ndabenkulu. Imbuzi zikamama lo ngale lapha lesavumela naye la namhla. Ufuna siyethumbe emzini wakho yini? Hayi. Leza kwaba 2 years imbuzi lezo futhi zazibuye mhla 28 la. Sezwana? Fonela mana ngiqede something ubuze ukusala lapha. Ngisedale. Hallo? Hallo? Mama ngalelwa nguThabani Ndlela. Statement ithi Edward Dungeni ngimangalela uThabani Ndlela ngokungilanda egumeni wangithethisa ngenhlamba. uThabani Ndlela uthe khona ukhulu Dungeni ngokhulu wami nguye usawira wami anzange ngimthethise. Sitshela sizothumela. Ngangingekho ekhaya ngike ngaphuma okweviki. Mhlazana ngisehla ngifika ilanga litshona lapha. Abafana laba bandhlasela bethwele amahloka lenduku bebane. Kodwa owayethethisa ngulo wathi wena Situlo uhlezi khonapho usithathela amasimu msathanyo awula ngqondo. Awula ngqondo wena umuntu omdala ongangawe msathanyo. Awula ngqondo. Uthethiswa ngulo mfana. Lawa abanye ayihamba la yazange bandithethisa. Ngathi bengithethisa ngaphuma nganisendlini. Isizwa besiza bevele esikolo beshawuda sibili. Bathe sebebanga ukuthi bafike egumeni. Ngaphuma ngamaphandle ngabambelela into yomuntu ngalapha singala crash. Ngabambelela bafika badonsa kuligedi bakujikelale. Bangena ngabuyela endlini. Uma ngibuyela endlini babaleka ngaphandle kwegedi. Bathe bengaphandle kwegedi ngathatha isitulo engangivele ngisilanda endlini ngafika ngasifaka everandini ngahlala. Bama isikhathi eside. Ngemva kwalokho kwathi omunye okuthiwa nguNyasha wathi ngiyangena mina ngenkani ngiyangena ngifuna umbona ukhulu njobe sitshwe ukhulu wakhe. Wangena uNyasha wafika wahlala eceleni kwami la. Babhema imbanje. Lokwayo njengomuntu wayesehlasele bethwele induku lamahloka anzaye ngitsho lutho ngabayekela kodwa into yenzisa ubuhlungu inhlamba yomntwana ansiyo size kanina ansiyo size kagogo wakhe lo mntwana into yenzisa ubuhlungu ngaze ngasukuma ngeza la. Yes Thabani. Qala phansi lapho. Yes van. Kanti unawuthetha usapho njani? Hayi ngiyisisa Nkosi mina ukhulu wami usawira wami anzange ngike ngumthethise iqiniso phambi kwenkosi anzange ngumthethise ukhulu wami biza ngizidlulela njengenjayelo ungusawira wami amthukulo ngena la uphathisa wemphathela esikade esitolo mina ngathi hayi okhulu okwamanje angingaphi esitolo ngingazi ukuthi ungene ngakwenzayo njengosawira wami embiza ukuthi angithumi bakumele nginyaleli. Nkosi engicela ukuthi singayiyekela le ndaba namhla kube labafakazi ababe segumeni unkosikazi wami waze wabuya egijima logodo laba abafana sithi bandla seli lo wathi yena kuye hagogo subuya logodo lo
Nxa ngitshela ngobusawira bakhe lo babutshoyo, hayi laba abantwana bavele bangehlule esigabeni nduna. Sebengehlule esigabeni. Kungangcono icala lidlulele phambili. Unkosikazi abuye azofakaza inhlambe ezakhulunywa ngulo mntwana. Ugogo, mani ugogo. Gogo. Ngubani? Mina. Yesu. Hayi, phela ngangingekho izinto lezo zikhulunywa. Ukuthi ngafakaza ngisithini. Thoni ngubani? Ngibuzo. Mina. Ngurota. Rota bani. Tsana. Oh, Matsana. Alright, Matsana. Ngumzulu wakho lo. Lo ngumzukulu wami. Umntana wakho. Umntana. Manje sethisa abantu abadala Matsana ukuhamba nje. Hayi, ngake ngathi ukuthi kuhle. Ngakuthi iqiniso ukuthi wakukhuluma. Hayi akukuhlanga. Akukuhlanga ngifuna ukuthi ngisebenzise ngokuthi ngumzukulu wami. Ngakuthi iqiniso ukuthi wathethisa ubaba lo esithi njani. Abatana kose isikhathi kuyabe kuyibubhema noma ukudakwa. Oh, okay. Over your dakwa. Abatana banaka. Alright. Mali simphathele ngoba umuntu ethethisa usabhuku indirect ethethisa induna. Konoko wakwenza abantu. Ethethisa usabhuku ethethisa. Ulokho lo sabhuku lokho phela induna. Ngasithi ngibhururu wakho. Ubhururu wakho umthethisayo. Angaba usawira. Hayi. Awula kusawira njalo. Uyaphathala imbuzi ezintathu lapho. Two ziyaphuma sabhuku 1 year later. Sign. Oh, wakho lo. Sign. Ungekela sesithatha ugogo wakho.